Isano. Baye ikaze mwese kuri ubu inkuru ziri kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru byinshi byo muri Afurika y'Iburasirazuba niyo ko perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni yaba yanduye COVID-19. Reka tumenye byinshi kuri ibi. Nitwa Amani. Isano. Nkuko bitangazwa na Diane Atwine, umunyamabanga wari muri iyo ministeri, kuwa gatatu yatangaje kuri Twitter ati uyu munsi perezida bamusanzemo COVID-19 ni nyuma y'uko yari yagize ibimenyetso bimeze nk'ibicurane byoroheje, gusa ameze neza kandi akomeje imirimo ye nk'ibisanzwe. Madame Atwine yakomozaga ku mabwiriza agikurikizwa yarimo nko gupima abantu hagiye umukuru w'igihugu mu rwego rwo kwirinda COVID-19. Mbere y'ibyavuze na Atwine, ejo kuwa gatatu ubwo yagezaga ijambo ku nteko ishinga amategeko, Museveni w'imyaka 78 yavuze ko ashobora kuba yaranduye COVID-19 kuko mu gitondo yumvise akabeho bigatuma asaba ko bamupima. Yavuze ko ibipimo bibiri muri bitatu byerekanye ko ntayo afite, ariko ategereje igisubizo cy'ikindi cya gatatu. Yagize ati ndakekwaho corona none magaze hano, niyo mpamvu mwabonye nza mu modoka itandukanye n'iya mama. Yavuze mama abasobanura umugore we Janet Museveni, icyo gihe wari wamuherekeje ku nteko ishinga amategeko. Museveni ni umwe mu bategetsi bagifata ingamba zikomeye mu kwirinda COVID-19, cyane kaboneka kenshi yambaye agapfukamunwa kandi abantu yakiriye akenshi bicara kure ye. Ubwo COVID-19 yari irembeje isi, Uganda iri mu bihugu bya mbere byari bifite amabwiriza akarishye yo kwirinda, yarimo nk'imikwabu, gufunga imipaka n'ibindi. Iki gihugu cyongeye gufungura ibintu byose neza muri 2022. Subwa mbere Yoweri Kaguta Museveni avuzweho icyorezo cya COVID-19, cyane ko yayishuye ko yari agiye kuyandura mu gihe yari mu nama ya CHOGM i Kigali. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yatangaje ko ubwo aheruka mu Rwanda mu nama ya CHOGM yasabye ko yigengesera kuko umwe mu bo bari bicaranye yari yanduye COVID-19. Museveni ni umwe mu bakuru b'ibihugu na za guverinoma barenga 30 bari bateraniye i Kigali muri Kanama umwaka ushize mu nama ya CHOGM. Yari ageze i Kigali nyuma y'imyaka 5 kuko yaherukaga muri 2017. Museveni yagaragaye mu nama yambaye agapfukamunwa mu gihe abandi bakuru b'ibihugu benshi batari batwambaye. Yagize ati habuze gato nari ngiye kwandura COVID-19 mu nama nkuru, nari nitwararitse cyane nambara agapfukamunwa, ariko tugiye mu zindi nama ndabyoroshya ngakuramo. Nari nicaranye na Boris Johnson, minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, n'undi mugabo wo muri Tuvalu. Tuvalu ni akarwa gato gaherereye muri Oceania, kabarizwa mu muryango wa Commonwealth, gatuwe n'abaturage barenga 11,000. Museveni yavuze ko yari yicaranye n'uwari uhagarariye Tuvalu, bamarana igihe kirenga isaha n'igice kandi uwo muntu yari arwaye COVID-19. Ubari bamupimye ako kanya asanga nta kibazo afite, yishyira mu kato mu gihe cy'iminsi 5. Nyuma baza kumupima basanga nta kibazo afite. Igihe yari yicaranye n'uwo mugabo yaravugaga rwose nubwo atigeze akorora. Yavuze ko icyo gihe atigeze yandura kubera urukingo yahawe. Yavuze ko umugore we n'abana be bavuze ko ari Imana yamurinze, bagamya ko Imana yifasha uwifashije. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni na madamu we Janet Museveni bahawe urukingo rwa COVID-19 rwo mu bwoko bwa AstraZeneca. Igihe ibikorwa byo gukingira abaturage ba Uganda byatangiraga, Perezida Museveni ntabwo yahise yikingiza. Yavugaga ko atari yagahisemo urukingo azakoresha. Birangira hawe urukingo rwakozwe n'ikigo AstraZeneca. Icyo gihe yari yambaye imyenda y'igisirikare ari kumwe n'umufasha we Janet Museveni, bari ku ngoro ya Perezida iri Nakasero mu mujyi wa Kampala, umurwa mukuru wa Uganda. Hamaze gufatirwa urukingo, President Museveni yasabye abaturage bose kwitabira ibikorwa byo kwikingiza icyorezo cya COVID-19. Ku rundi ruhande, umuhungu wa Perezida Museveni General Muhoozi Kainerugaba yarikingije abimburiye abandi basirikare bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu. Mu mwaka wa 2020 bw'icyorezo cya COVID-19 cyageraga mu gihugu cya Uganda, Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yatangaje umunsi igihugu cyose kizafata umunsi kigasengera uburyo iki cyorezo cyacika ku butaka bwa Uganda. Perezida Museveni yavuze ko yagize iki gitekerezo kivanye ku muturage wa Uganda ufite ibyo yeretswe n'Imana. Mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga, Bwana Museveni yagize ati
Imana yamweretse ko nkwiye gutegura umunsi w'amasengesho mu gihugu hose teguwe neza kugira ngo Imana idukize COVID-19. Yahise atangaza ko tariki ya 29 z'ukwezi kwa 8 2020 ari umunsi w'amasengesho y'igihugu n'umunsi w'ikiruhuko. Yagize ati muzagume mu nzu cyangwa mu ngo zanyu musenge. Ngayo nguko rero tubashimiye kuba mwabanye natwe, mugira ibihe byiza. Nitwa Jackson Amani. Mbaye ikaze mwese, nitwa Jackson Amani. Perezida Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF yirukanye mu gisirikare abofisiye 16 bo mu ngabo barimo Major General Aloys Muganga na Brigadier General Francis Mutiganda. General Major Aloys Muganga yahoze ari umugaba mukuru w'inkeragutabara guhera mu Gushyingo 2018. Umwanya yavuyeho muri Mata 2019 ubwo agirwaga umuyobozi ushinzwe ishami rya gisirikare rishinzwe ibikoresho. Brigadier General Mutiganda we yahoze ari umuyobozi w'agateganyo ushinzwe iperereza ryo hanze ry'igihugu mbere yo kuvanwa muri izo nshingano muri 2018. Mu birukanwe kandi harimo abandi basirikare 116 ndetse n'abandi 112. Amasezerano yabo y'akazi muri RDF araseswa nk'uko itangazo ryashyizwe hanze n'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda ribigaragaza. Ni itangazo ryasohotse mu ijoro rishyira kuri uyu wa gatatu tariki ya 7 Kamena 2023 nyuma gato y'inama y'abaminisitiri yayobowe na Perezida Kagame. Ntabwo hatangajwe icyatumye abo basirikare birukanwa cyangwa amasezerano yabo agaseswa. Icyakora ingingo ya 7 y'itegeko nimero 38/2015 ryo kuwa 30/7/2015 rigena igabanya ry'umubare w'abagize ingabo z'u Rwanda, kubakura ku mirimo, kubasubiza mu buzima busanzwe no kubirukana. Bivuga ko kandi ko umuntu ugize ingabo z'u Rwanda ashobora kwirukanwa kubera imyitwarire mibi ikabije. Imyitwarire mibi ikabije ituma habaho kwirukanwa byemezwa n'umuyobozi ubifitiye ububasha. Kuri ba ofisiye kwirukanwa bikorwa n'iteka rya perezida. Ni mu gihe ku bijyanye no gusesa amasezerano y'akazi ingingo y'105 y'itegeko rya perezida nimero 004/01 yo kuwa 14/2/2020 rishyiraho stati yihariye y'ingabo z'u Rwanda ivuga ko iyo bibaye ngombwa minisitiri aseza amasezerano y'umurimo yagiranye n'umusirikare. Iyo amasezerano y'umurimo asheshwe, umusirikare bireba ahabwa amafaranga yo gusesa amasezerano angana na 1/4 cy'amafaranga ahabwa urangije amasezerano. Iryo teka rivuga ko abofisiye n'abasuza ofisiye bakuru bagengwa n'amategeko y'umwuga, naho abasuza ofisiye bato n'abasirikare bato bagengwa n'amasezerano y'umurimo bagirana na minisitiri. Amasezerano y'umurimo agira agaciro mu gihe kingana n'imyaka 10 ishobora kongerwa imyaka 5. Major General Muganga yahoze ari umugaba mukuru w'inkeragutabara. N'abahoze mu gisirikare bashobora kwitabazwa mu gihe bibaye ngombwa. Kuva muri 2018 kugeza muri 2019 yari umugaba mukuru w'izo ngabo z'inkeragutabara. Yerukanwe yari umukuru w'ishami ry'ingabo zikoresha intwaro ziremereye. Mu yindi mirimo yakoze harimo nko kuba umukuru w'ishuri rya gisirikare rya Gako riri mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Amakuru yo ku rubuga rwa Minisiteri y'Ingabo havuga ko afite impamyabumenyi ya kaminuza yo ku rwego rwa Master's Degree mu gucunga imishinga yakuye kuri Maastricht University yo mu Buholandi, ndetse ngo ko yarangije mu ishuri ry'intambara rya Amerika United States of America War College. Brigadier General Francis Mutiganda we yahoze ari umukuru w'ubutasi bwo hanze y'u Rwanda mu rwego rw'igihugu rw'iperereza n'umutekano NISS kugeza ubwo yirukanwaga muri 2018 akoherezwa mu biro bikuru by'ingabo. Amakuru avuga ko aba bose birukanwe kubera impamvu zo kubura ikinyabupfura, indiscipline cases. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga kandi yemeje ko abasirikare birukanwe muri RDF bazize impamvu zirimo ibyaha bakoze cyangwa imyitwarire mibi itajyanye n'umwuga wa gisirikare ku buryo hari abazakurikiranwa n'inkiko. Umuvugizi wa RDF Brigadier General Ronald Rwivanga yabwiye itangazamakuru ko aba basirikare birukanwe bazize amakosa bakoze ndetse harimo n'agize ibyaha. Yakomeje ati icyambere nuko kwirukanwa bibaho kubera impamvu zitandukanye, ariko ahanini n'ibyaha cyangwa imyitwarire y'umwofisiye cyangwa imyitwarire igayitse. Biteganywa ko iyo umusirikare yirukanwe mu kazi nta merekeza ashobora guhabwa. Brigadier General Rwivanga yakomeje ati ibijyanye n'ibyaha bizakurikiranirwa mu nkiko, ariko hari n'imyitwarire mibi itajyanye n'uko umusirikare akwiye kwifata, ariko nanone itajyanwa mu rukiko kubera impamvu zitandukanye. Zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umusirikare yirukanwa ariko ntagizwe mu nkiko zishobora kubamo nk'ubusinzi bukabije. Ku rundi ruhande rw'abasirikare amasezerano yabo yasheshejwe bo bazahabwa imperekeza.
Brigadier General Rwivanga ati ku cyemezo cyo gusesa amasezerano hari igihe bituruka ku mpamvu zitandukanye. Hari igihe umusirikare avuga ko afite ibibazo bakaba bamuha ibijyanye n'igihe yakoze. Major General Muganga wirukanywe yabaye umugabo w'inkeragutabara w'agateganyo muri 2018. Muri 2019 agirwa umuyobozi wa diviziyo ikoresha imodoka z'intambara Mechanized Division. Ku rundi ruhande Brigadier General Mutiganda we yabaye umuyobozi mukuru ushinzwe iperereza ryo hanze mu rwego rushinzwe iperereza n'umutekano w'igihugu mbere yo gusubizwa ku cyiciro gikuru cya RDF. Statiyari ya RDF yashyizweho muri 2020 igena ko abofisiye n'abasoza ofisiye bakuru bagengwa n'amategeko y'umwuga. Ni mu gihe kandi abasoza ofisiye bato n'abasirikare bato bagengwa n'amasezerano y'umurimo bajyana na minisitiri agira agaciro mu gihe kingana n'imyaka 10 ishobora kongerwa igihe kingana n'imyaka 5 nk'uko twabigarutseho. Ku bafite ubumenyi bwihariye ashobora kongerwa ikindi gihe cy'imyaka 5 mu nyungu z'umurimo wa gisirikare. Icyiciro cy'abasoza ofisiye bato n'abasirikare bato kibarizwamo amapeti ya soldat, caporal, sergeant na premier sergeant. Iyo bibaye ngombwa minisitiri asesa amasezerano y'umurimo yagiranye n'umusirikare agahabwa amafaranga yo gusesa amasezerano angana na 1/4 cy'amafaranga ahabwa arangije amasezerano. Ubusanzwe soza ofisiye muto cyangwa umusirikare muto ahabwa imerekeza ingana n'amezi 24 y'umushahara mbumbe yaragezeho yarangije amasezerano y'umurimo cyangwa kuwe mu kazi. Ku basirikare bagenwa n'amategeko y'umwuga bo biba bivuze ko uretse igihe habaye impamvu ituma umusirikare yirukanwa cyangwa agasezera abazava mu mwuga ari uko imyaka yo kujya mu kiruhuko cy'izabukuru igeze. Ni imyaka 45 y'amavuko kuri soza ofisiye mukuru, 45 kuri ofisiye muto, n'imyaka 55 y'amavuko kuri ofisiye mukuru, n'imyaka 60 y'amavuko kuri ofisiye general. Mu bayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda bagiyeho harimo Lieutenant General Mubaraka Muganga wahise utangira inshingano ze nshya nk'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda asimbuye General Jean Bosco Kazura wari umaze imyaka 3 amezi 6 n'umunsi umwe kuri uwo mwanya. Umuhango w'ihererekanya ububasha wabereye ku cyiciro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda, aho usibye kuba General Kazura yasigiye ububasha Lieutenant General Mubaraka Muganga, nawe yarerekanye ububasha na General Major Vincent Nyakarundi wamusimbuye ku mwanya w'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Nihererekanye ububasha byitabiriwe n'abayobozi bakuru mu ngabo z'u Rwanda barimo General Major Andrew Kagame umugaba wungirije w'inkeragutabara. Harimo kandi Colonel Francis Regis Katarayiha wagizwe umuyobozi mukuru w'agateganyo ushinzwe ubutasi bwa gisirikare. Brigadier General Patrick Karuretwa ushinzwe imikorere mpuzamahanga mu bya gisirikare. Brigadier General Godfrey Gasana usanzwe ari umugaba wungirije w'ingabo zirwanira mu kirere na Lieutenant General Jean-Jacques Mupenzi usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo zirwanira mu kirere. Abandi barimo umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga, umuyobozi w'ishami rishinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro Brigadier General Jean Baptiste Ngiruwonsanga, umugaba wungirije w'inkeragutabara General Major Andrew Kagame na General Major Vincent Nyakarundi wagizwe umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Kuri uyu munsi kandi ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatandatu Perezida Kagame yakira indahiro za Minisitiri mushya w'ingabo Juvenal Manizamunda, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant General Mubaraka Muganga n'abandi bayobozi bakuru bahawe inshingano kuri uyu wa mbere w'iki cyumweru. Abandi bayobozi bakuru barahiye n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi na komiseri mukuru wa RCS Brigadier General Evariste Murenzi. Mu muhango wabereye muri village Urugwiro kuri uyu wa gatatu tariki ya 7 Kamena 2023. Perezida Kagame yibukije abarahiye n'abayobozi muri rusange ko umugamba ari umwe wo gukorera igihugu mu nzego abayobozi abari bo bose babarimo. Yagize ati imirimo ni ukuyikora uko bishoboka igakorwa neza, igakorwa twumva uburemere bw'izo nshingano bitewe n'uko hafi ya byose cyangwa byinshi tuba tubikorera igihugu n'abanyarwanda, n'ibindi binyura mu buryo bw'ubufatanye. Abantu mu nzego zitandukanye bagomba gufatanya bakuzanya kugira ngo igihugu kigezweho ibyo kiba kiteze ku bayobozi. Ndabashimiye mwese mwabanye natwe. Nitwa Mani Jackson. Naho ubutaha. Isano.